Maya payabak po. At yuta na po king Martis, king 30 ng Domingo, ning karaniwan na panahon. At antimurin, pagmasisyan tayo, para karing kapigaganakan karing sablang meyango na biye. Iyabe tala naman kaniting Santa Misa, ding intensyonis ding balang metong kay katamu, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, iyabe tala karing panalangin tamu, ding hanggang doctors, nurses, sablang frontliners sa mabilo gayato, asasaw pat magmalasakit kay katamu kaniting pandemya, at ding sablang masakit, ami apektuan na kaniting virus, ing kumayat na lasa ng malalagwa. Magdahong kapasalamatan kambering karelang pamilya, Mr. and Mrs. Ian Christopher Ocampo, Perlita Tamayo, Guidance, the Holy Spirit, Wilson and Karen Isidro. Para king birthday blessings dari Edna Martiliana, Arlene Nolasco para king 58 birthday, Seling Magpayo para king 78 birthday, Aaron Jan Makaspak para king 17 birthday, Glaza Omboy, Persila Bansil, Priscilla Salazar, Alvin Miguel, Johnson R. Kiambao, Sylvia Samson. Para king special intentions da kambeda ring karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis Enyoli Pineda, Mayora Esperalda G. Pineda, Board Member Maylin P. Kayabyab, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcela, Priscilla Buwan, Brella Hope Lugtu, Mayram Mercado, Liway Abiado, Rosalina Kagulangan, Remy and Ermi Vargas, Sara Claudine Vianes, Arnelito Mendoza. Malagawang kapaldanan, Edgar Garcia, Alex Vergara, Joan Maravitug, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Net Sabado, Agustin Nelson Bitug, Enzing Guarerin, Bay Bansil, Myla Cortez, Marlene Cortelino, Mauro Bitug, Jenny Yumol, Mona Lisa Guanalon, Alvin John David, Kelvin Kiambao, Delina Tumbaga, Opisina Kiambao, Ken Joe Kiambao. Yabetala naman karing panalangin tamo, ding kalaguran tamong mayango na biye, Conrado and Epifania, Jesus and Berhina, Erlindo, Ismael, Carolina and Kate Smith, Jesus Puno, Berhina Puno, Apolinaria Bitug, Basalesa Manuel, Catalina Bitug, Emilio Lingad, Beriano Puno Jr., Nestor Camacho, Zenaida Diaz, Chance Maria Merano, Noli Paule, Adrian Puno, Benvenino Agustin, Arturo Agustin, Attorney Vicente Dimson, Dominga Dimson, Antonio del Rosario, Angelita Lugtu, Persiliano Ducot Sr., Mercedes Cabiling, Rosita Torres, Benvenito Ducot Sr., Francisco Ducot, Teresita Ducot, Chopelo Ducot Sr., Consuelo Ducot, Maria Manansala, Bernardo Miguel, Roselina Miguel, Mamerto Miguel, Menen Bitug, Leticia Bitug, Antonio del Rosario, Fernando Guevara Jr., Virgilio Casio, Benvenido Limzon, Francisco Pangilinan, Dolores Pangilinan, Fernando Pangilinan Sr., Marcelita Pangilinan, Pedro Lumanog, Isabel Lumanog, Bernardo Danan, Silvestre Manasan, Enoroso Manasan, Ruben Manasan, Celisario Valencia, Maria Paz Valencia, Mayro Jobola, Serwin Jobola, Dominador Pantig Sr., Cecilio Gizante,
Princesita Pantig, Carlito Pantig, Isabel Pantig, Felix Pantig, Georgia Salonga, Senior and Junior, Jose Galayo Junior, Magdalena Galego, Faustina Velasco, Salvador Velasco, Alejandro Malyari, Felisa Malyari, Angelina Manalasan, Jan Sanchez, Mercedes Manina, Eugene Bitug, Salvador and Condrada Machas, Juan Alipio, Philip Ocampo, Piping Ocampo, Valentino Bautista, Cecerla Bautista, Francisco Danan, Georgia Danan, Jim Kate Peter, Esteban Francisco at Reylando Manasan, Gonzalo and Isabel Santos, Elpidio and Bienvenido Cadiente, Kelvin Domantay, Angelita Malyari, Galdencio Gosum, Florencia Gosum, Paz Gosum, Bienvenido and Liberty Tolentino, Mariano and Casimira Maris, Perfecto and Flor Maris, Mario Maris, Enromo Maximo, Florentino, Alejandra, Narcisa, Florencia, Liberada, Raimundo. Miguel and Leonicia Salalila, Natalio and Agustina Lingad, Tobiro and Juana Fernando, Jovencio and Paula Perez, Aniseta Salalila, Ruben and Consuelo Salazar, Felipe Salalila, Virginia Vergara, Bienvenido Limson, Narciso and Regina Limson, Eduardo Limson, Concepcion Limineta Lingad, Francisco and Lolita Lapid, Jesus Bitug, Juanito Bitug, Felix Buwan, Estanilo Rosita Malang, Justado and Florencia Galura, Felix Berto Chonco, Williams Suarez, Romeo Sarmiento, Ligaya, Narciso Quiambao, Jose Castro Sr., Marcelina Castro, Tommy De Jesus, Maximo Manansala, Dominador Paris Senior, Alex Parin, at ding Sablang Kaladwa, Kim Purgatorio, at ding Alanang Makaganaka Karela. Tayo po pagmasusyan ng kapigaganakan karing kaya katamong MEYANGU biye. Uli na pinitang in-anticipate tayo po napon ng bagyo. Basta manaya din natang pasalamat tamo. Anya ang iniya po may pagmasusyan ng kaya katamong kapigaganakan para karing kaya katang MEYANGU biye. Kilagyo ng igpaang paninganak, paning banalay Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinatayang sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kimbanalay Espiritu,
mantabi ke kayungan. at kekaan timurin. Kapatid sisyantala ni kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandala misteryo. Ikang mituburan, ban pakayapan mo ring palpikasalang sisisi. Gino pakalulo. Gino pakalulu. Ikang dinatang, bamong ausan sumisi ring makasalanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan, dani ng wananingigpa, Gino pakalulo. Gino pakalulu. Hindi ho sa may payang tuto, pakadudwa na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasan na kayong bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa kekeng miglalang at alapan at bus, kapamilataning upaya mo, Kristo linupig na ing kamatayan at binalik at may balik ya kekang mitmong kaligayan. Manano na sanang ding sablang tawan mong minuna ng meko ke kami king kasalpantayanan, makapakirakela king kayang tagumpe at makapagsayang alang kapikakunuman magbalik king kekang ligaya. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong ginome. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Keting bundok ning Siyon, ing ginong mayupaya, magsadyayang metong abangketi, para karing sablang bansa, keti king yato. Keti na biglang ipawi, ing lulam ning lungkot, amalambat ng tatakap, karing sablang bansa. Sintangana ng lubos ning ginong Diyos, ing kamatayan. Pulisa na ing luwa, ning balang metong, at ilako na ing kamarinayan, adaralana na ning keyang balen, king mabilog ayato. Ing magsalita kaniti, ya ing Gino. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing Gino maganakaya at mapamakalulu. Ing Gino maganakayo at mapamakalulu. Mapagluno siya at malaming Gino. Eya God mimimwa, at tapat ing lugod na. E nakata papatulan, agpangking depat tang kasalanan, ni ablasanan man, agpang karing kekatang dewakan, at kamalyan. Ing Gino maganakayo at mapamakalulu. Nung makanano na lang lulunusan, ning tata, ring anak na, makanyan na lanamang lulunusan ning Gino, ring makitakot kayo. Balo na nung nuka rin taybat, balo na alikabok yang kekatang ibatan. Ing Gino maganakayo at mapamakalulu. Ing bieta mo, dikot ing keyang kapante. Mabibiyaya mo at tutubo, anting sampaga king marangle. King tiyup ningangin malaga siya, at lumbog niya king lugal na. Ing Gino maganakayo at mapamakalulu. Dapot ing lugod ning Gino, karing malugod at makitakot kaya, manatili ang gaking alanganga. Ing kayang lugod mamabot karing anak daring anak da. Iti mapalyari karetang tutupad king kayang kasunduan, at mga lingwan karing kayang kautusan. Ing Gino maganakayo at mapamakalulu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing katutuan, sinubliyang mebye Kristo, at yo ing katunayan, king ding mete,
sublila namang miye. Uling ng makananong king kapamilatan, ning metong atawu, di na tong ing kamatayan. King makanyan mo namang paralan, ing pamanyubling miye, datong, king kapamilatan, ning metong atawu. Uling king pangayagum do ring tao kang adan, metelo, king makanyan mo namang paralan, ding tao, sublilang miye, ulin ning pangayagum do kang Kristo. Dapot ing balang metong, king sarili ng kabilyan, i Kristo, ing mumuna karing sabla, kay bot, detang makayagum kang Kristo, king oras ning kayang panyatang. Kay bat na nito, datang no ing kawakasan, at sa kupa na lang Kristo, ring sablang mag-ari, manungkulan, at maki kayo pa yan. At ibiene ing kayaryon king Diyos ay pa. Uling sukat yang sumakop i Kristo, hanggang nalaasambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katatawlyon akasalang asambutano, iyo ing kamatayan. Uling ing kasulatan sa sabyano, binili na laning Diyos, ding sablang bage, lalam ning kayang upaya. Wo, king amanong sablang bage, malino king eya kayabe ing Diyos, amibili kareng sablang bage, lalam ng upayang Kristo. At potang ding sablang bage, mibili na lo lalam ng pamanyakop Kristo, ing anak mismo kanito, ibili ne ing kayang sarili, lalam ng upaya ning Diyos, amibili king sablang lalam ng upaya, at ing Diyos, yo ing lubos mag-ari, karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ako ing pamanyubling mebye at imbye nga naning Ginoo, ing maniwala ka nako, mate kapilanman. Alleluia, 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 alleluia. Ang ginamanatili kaya kayo. At keka timurin. Pami pasyag king maya pabalita agpang kang Juan. Ligaya keka o Ginoo. Inyang miras ni Jesus, abalo na king apat ni ngaldo, may kutkuti Lazaro. Malapit sing Betanya, king Jerusalem, at ing 3 kilometro, manibat ka rin. Dakalong Hudyo rin dinalo, kari Marta at Maria, para lang damayan, uli ning pangamatena, ning kapatadda. Panamdam ng Marta, king daratang iya, Jesus, tinipaya at seganane, melakwan niya Maria king bale. Nga ng Marta kang Jesus, Gino, nung atyo ka kete, eya sana mete, ing kapatad ko. Ang gyangin ibalo ko king ibiyan na kay kaning Diyos, ing nano mga duwan mo. Nga ng Jesus kang Marta, miyang pasibayo ing kapatad mo.
May gibat si Marta, balo ko king mayang pasibayo, king taulingaldo, nga ng Yesus. Ako ing pamanyobling mi ating biye, ing maniwala ka na ako ang kiyang Mateya, mayang pasibayo. At ing ninumang mabibiye at maniwala ka na ako, Mateya kapilanman. Paniwalan mo ite? Wagino nga ng may kibat, paniwalan ko, kingi kayong Kristo, ing anak ning Diyos, at datang katiking yato. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapuryang keko o Kristo. Minsan na yelto ating may itong piloto. Nagpapalipad siya ng airplane. Suddenly, yung plane nagkaroon ng engine trouble. Nang mawari na hindi niya kayang i-control, no? Tumawag siya sa control tower, no? Mayday, mayday, mayday. Yun ang code when there is an emergency sa plane, no? So, mayday, mayday, mayday. Sumagot ang controller, Roger, I hear you, what happened? My engine, sabi niya, 4 of my engines seems not to be working. What shall I do? Give me instructions. Please, give me instructions. So, nang marinig na 4 na engine ng aeroplano ay hindi na maandar, so sabi ng controller, okay, listen properly. Okay, say this after me. Oh my God, I'm truly sorry for having offended you, and I detest all my sins, and so on and so forth. Big sabihin, wala nang pag-asa, magdasal ka na. Magdasal ka na. Because that is your end. So, ang piloto nawalan ng pag-asa, pero ang controller hindi nawalan ng pag-asa. He was able still to prepare the pilot, no, for whatever will happen to him. Nagpapahayag na ang controller may pananampalataya. May pananampalataya. Naniniwala siya sa buhay na walang hanggan. So, you cannot survive here on earth. You might as well prepare yourself for the next life. So, pray this after me. Oh my God, I'm truly sorry. Ibig sabihin, humanda ka na. Kung ano man ang mangyayari, at least you are prepared to face the Creator. Alam niyo, yung the gospel na narinig natin ngayon, no? It is always, this particular gospel is very important for each of us. No? We all know death is just nearby. No? Nalapit lang sa atin. Anytime, we will succumb to death. Anytime. Kaya, the faith about resurrection ay napakahalaga. And this is the important passage wherein, alam niyo siguro ang kwentong ito, no? When Jesus visited Lazarus, alam niya na he made sure actually na patay na nga si Lazarus in order to give a message, no? It's a message about the resurrection. So, sa dialogue between Martha, the sister of Lazarus, and Jesus, no? In the dialogue, no, pinahayag dito ni Jesus na, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even if he dies, will live. And he who believes in me, and he who lives and whoever live and believes in me, will never die. Ito ang pagpapahayag ng buhay na walang hanggan o tinatawag nating resurrection. It confirms our faith in the resurrection. It affirms our faith in the resurrection. No?
na ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay nanggaling sa mismong bibig ni Jesus. Nagbigay sa atin ng assurance na kung sino man ang sumasampalataya kay Jesus, mamamatay man siya, mabubuhay na muli. At kung sino man ang nabubuhay, no, at naniniwala sa Kanya, ay hindi mamamatay. Hindi mamamatay, ang ibig sabihin ng hindi mamamatay, hindi yung he will not undergo physical death, but rather, he will not undergo that death which is caused by sin. Death which is a punishment. Death which is an ending. It is an ending as a punishment because of sin. But those who believe in Jesus will never die, will never experience that kind of death as caused by sin. No? Hindi na ang kamatayan na nagbibigay ng kawakasan sa buhay ng tao ang mararanasan. Though we die, kaya nga, because of this resurrection, para bang Christ, no? As Christ has made the dark door of death, a shimmering gate to life. From dark door of death to a shimmering gate to life. Death becomes simply a surrender, a sweet surrender towards the birth of eternal life. Na ibig sabihin, ang kamatayan, no, ay hindi na ito kawakasan, kundi ito ay ang, ano ba yun? It is the door, no? It is the door. Ang pintuan ng bagong buhay na walang hanggan. Sa mga taong naniniwala kay Kristo, sa mga taong naniniwala sa muling pagkabuhay na pinahayag sa atin ni Jesus at hindi lang ipinahayag, no, sa kanyang mga pananalita, kundi pinahayag niya sa mismong buhay niya. Alam natin kung ano ang kasaysayan ni Jesus. Namatay siya, subalit nabuhay na muli. No? He lived what He preached. He lived what He preached. Kaya kung anong pinangaral niya, yun ang nangyari sa Kanya. Namatay siya, but death is not something that is abominable. Death is not something that will end life, but death is just a door. It becomes a door, a shimmering gate to eternal life. No, I remember yung isang kasabihan, no? Death and love are two wings that will fly us to heaven. We can never go to heaven without dying. We can never go to heaven without loving. We can never go to heaven without dying. We can never go to heaven without loving. So, death and loving are two wings that will fly us up to heaven. Napakahalaga. It so happened today nga, we celebrate the feast ng ating mga kaluluwa. No? When we speak of this kaluluwa, particularly souls in purgatory, tayong mga Katoliko, we have this tradition to pray for the souls in purgatory. Alam niyo dito nagkakaroon ng hidwaan between Catholics and other religion because there is no such thing as purgatory. But then, how can we reconcile this reality? I'm sure you will believe me and you will accept it as a reality na majority of us are cannot be judged as to what they call this, as to deserve heaven as good as we are, and not deserve hell as bad as we are.
Because we know, although alam natin may kaso tayo sa bawat isa sa atin, no? Because of our sinfulness, no? Though we are sinful and we recognize our sinfulness, but then there is good in us. There is good in us. No? Alam natin na may kabutihan sa ating puso. Ano ba ang judgment ng Diyos sa atin? Ano bang mangyayari? Oo nga, may kasalanan tayo. Subalit, may kabutihan tayo. Will God judge us simply because by our sinfulness, by our weaknesses, disregarding ang ating kabutihan? We know that God is not only righteous, but first and foremost, He is merciful. Kaya pag nagdarasal tayo, no, we ask God, please, forget our sins. Forget our sins. But for the good of the community, the best that the community lives, sana yun ang tingnan mo sa amin. Kaya, pinagdarasal natin, okay? Pakinig kayong mabuti. Kasi para maintindihan ninyo. No? This is very important. We pray for our dead. Pray for the souls of our relatives. First and foremost, the reason why we pray for them, first and foremost, because we love them. Yun ang pinakaunang dahilan. Bakit pinagdarasal natin ang ating mga ano ba 'yan? Ano ba yung ang mga patay natin, no? Mga kaluluwa, no? Mga yumao natin. Bakit pinagdarasal natin ang mga yumao natin? First and foremost, because we love them. Because we love them. And secondly, we cannot judge them. Because there is only one judge, that is God. How do you know na ang taong ito nasa impyerno? How do you know na ang taong ito ay nasa langit? How can you be sure? Only God has the power to judge us. So we pray for them. We hope that by the mercy of God, ang mga yumao natin ay matanggap siya. But then we also know our own weaknesses. Then, ano ang ating magiging kalalagyan? So of course, ang salitang purgatory, this is, what do you call this? Introduced. The word purgatory is introduced by the Catholics. By the Catholic, as a doctrine. We know na ang mga taong nasa alanganin, hindi masama, gaanong kasama, hindi naman gaanong kabuti, and because we believe in the mercy of God, they are given a period of cleansing. Purgatory from the word purga, purgation, no? To purify, a place of purification. Wala daw ito sa Biblia. Ang daming wala sa Biblia, subalit katotohanan. Hindi lahat ng nasa Biblia ang totoo lang. Maraming wala sa Biblia na katotohanan. For instance, computer, lalo na, yung ano natin, may mga computer ba noong unang panahon? Wala. In fact, if we take the Bible literally, what is present in the Bible, magkakaroon ng conflict. In the Bible, it is the imagery in the Bible, the what do you call this? The earth is something like rectangular, four corners of the world. And we all know that the earth is not something that is square or what. It has no four corners. It is rounded. And not only that, we all know na ang heaven, yung description natin ng heaven, no, mayroong firmament and so on and so forth, which is wrong as we have it now. Because of science, because of the advance in science, so many things in the Bible, as they are written, cannot be accepted. For instance, si Cain, nang magkasala si Cain, he sent away as a punishment. Bakit siya nagkaroon ng asawa? Di ba si Abel lang at saka si
si Cain ang unang mga taong anak ni Adan at saka si Eva? Bakit nagkaroon ng asawa? So many discrepancies if we take the Bible literally. So not everything in the Bible is true as true as we have it now. But the message is always there. What is true in the Bible is the message, more of the message. Maraming wala sa Biblia na katotohanan na nangyayari ngayon. Sabi nga ni John, the part of the Gospel of John, kung ang lahat daw na dapat isulat ay susulat sa Biblia, mapupuno ang mundo. So many things, and there are so many unwritten truths that we can only discover through, when it comes to faith, through theologizing. We call that theologizing. We try to insert, we try to use, we try to formulate ang ating mga doktrina batay sa kung ano ang karanasan at batay kung ano ang tinuturo ng Biblia. For instance, God is always presented as a merciful God, not a judgmental God, but more as a merciful God. Yun ang ang pinakamatinding pagpapakilala sa ating Diyos. He is a merciful God. So He's a God of justice, but many times His justice is rendered through His mercy. He is more merciful. Kaya nga, tayo ngayong mga tao, mahal natin ang ating mga yumao. Wala ba, karanasan natin, di ba? Halimbawa, may sakit ang anak mo. Grabing-grabing anak mo. Sasabihin ng doktor, Ma'am, ipakain na po ninyong lahat na gustong kainin ng anak nyo. Hindi na ho magtatagal yan. Kasi talagang grabe na. Wala nang scientific or medically speaking, wala na pong lunas ang sakit niya. What will you say? Sa puso mo man lang, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ganun na lang gawin mo. Ay, wala nang pag-asa ang anak ko. Ay, mamamatay na pala ang anak ko. Ganun na lang. You accept it just like that? Hindi. Usually, what will you do? Sino bang doktor ito? Bakit Diyos ba siya? Di ba? Bakit Diyos ba siya? Marami naman doktora. Kung wala nang doktor, pati na yung mga faith healer, kung saan-saan mo idadala, maghahanap ka ng pag-asa. No matter what, maghahanap ka ng hanggang nabubuhay ang anak mong yan, may pag-asa. So, hahanapin mo ng pag-asa hanggang sa kahuli-hulingang sandali. Hahanapin mo ng pag-asa. The same way, namatay ang anak mo, okay, namatay ang anak mo. Ano ngayon? Namatay na siya. Alam mo may kasalanan siya. Hindi siya pwedeng, sa puso mo, hindi pwedeng makarating sa impyernong anak ko. What will you do? You keep on praying. You pray for them. You ask God's mercy. Di ba? You ask God's mercy. Patawarin mo po ang anak ko. O kung sino man ang yumao mong mahal sa buhay, patawarin mo po sana siya. Kung ano man po ang nagawa niyang pagkakasala. And then, what will you do? What will you do? Magsasacrifice ka. I will do sacrifices for the sake of my loved one. I'll do my sacrifices. Kaya nga, meron tayong mga dasal para sa mga patay. Okay, then there is the stipend. There is the stipend. The monetary, yung offering natin. Yung offering natin, monetary offering natin, it is an expression. Actually, pinagpawisan natin yan. Ang perang binibigay natin sa mga mass intentions, pinagpaguran natin yan. It is like saying, ako na ang magre-repair sa kasalanan ng anak ko. So I offer this na pinagpawisan ko, pinaghirapan ko, bahagi ito ng aking buhay. Now I'm offering it as an expiation for my yumao. Pambayad ko sa mga utang niya. And then, is that something reasonable?
tayo ang magbabayad sa kasalanan ng ating mga yumao. You know, when we take things in their fullness, remember, tayong mga sumasampalataya, tayong mga nabinyagan, ay miyembro ng katawan ni Kristo. The mystical body of Christ. By virtue of baptism, we become a member, we become a part of that body of Christ. Kaya, kung tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, as a family, as a community, as an ecclesia, we belong to that one body of Christ. Yung mga namatay natin, yung mga nasa kabilang buhay, they are still a part of us because they are a part of the body of Christ. Hindi naman nawala yun eh. Hindi naman kasi, kumisan ang ating pananampalataya, we try to look at it on the material way. Patay na sila, wala na silang kaugnayan sa atin. Wala na ba silang kaugnayan sa atin? Simply because they are already dead? They still belong to the body of Christ. As we belong to the body of, we are the living body of Christ. I mean, still living. And they're on the other side already, but they still a part of the body of Christ. And we can only relate to them, not physically, because they are no longer physical. They are on the we can relate with them spiritually. We can express our love to them on the spiritual side. And the best way to express our relationship with them in the spiritual level is by praying for them. Because we all know what prayer means. No? Kaya pinagdarasal natin ang ating namatay. Meron bang epekto? Of course, meron. Every prayer that is said in the name of Jesus with faith in God, walang nasasayang. Walang nasasayang. Kung minsan we try to relate things sa tingin ng mga tao, I mean, in our own intelligence, but remember, God is beyond our human intelligence. Faith is beyond human intelligence. These are beyond human intelligence. We cannot relate things spiritually through our material or our physical understanding. Hindi limit. Hindi dahil namatay na yan, wala na tayong kaugnayan sa kanila. Kung sila'y mabuti, nasa langit na sila. Kung sila'y masama, nasa impyerno na sila. But who will tell us? Sino magsasabi? Who are we to condemn them to hell or to heaven? Who are we to judge them as good or bad? Who are we? We can only hope. That's why we believe in hope. We believe in hope. Itong pag-asa na nagbibigay ng kabuluhan sa buhay natin bilang isang sumasampalataya. Bilang isang sumasampalataya. So we pray for them. First of all, because we love them. Mahal natin sila. Ayaw nating makalimutan sila. Kaya sinasabi ko, alam niyo, no? Without being offensive, ano? Ang Diyos nating mga Katoliko ay mas mabait kaysa sa Diyos ng iba. Mas mabait ang sa atin. Because that is how we believe in our God. God is very kind. He is not judgmental just like that. No? Just like that. Yung iba, no? Pag namatay na, yung mga mahal nila sa buhay, they don't care anymore. They don't care anymore. Para bang wala na sila, nasa Diyos na sila, para bang wala tayong kaugnayan sa kanila. Kung tutuusin, ang pagmamahal ay hindi pwedeng putulan. In our reality, you cannot simply cut off a relationship.
You cannot simply cut off a relationship. Kahit na patay yan, buhay pa rin sa puso natin. Ewan ko sa mga ibang sekta, how come they don't recognize that anymore? Tayo, meron tayong celebration sa kanila. Birthday nila, celebration ng kasal sa kanila, death anniversary nila, during, what do you call this? During, yun na nga, yung All Saints Day, we always remember them. And from to time, we offer masses for them. From time to time, no? Para bang sinasariwa natin ang ating relasyon sa kanila in a spiritual manner. We pray for them. Sa ibang sekta, hindi. Hindi. Kaya nga, mas mapagmahal tayo mga Katoliko, at mas mapagmahal at merciful ang ating Diyos na kinikilala. We don't look at God as simply a judge. No? Simply as judge. But we look at Him as a merciful Father, as a merciful God. Yun ang tingin natin sa Kanya. Kaya nandito tayo, nagdarasal para sa ating mga yumao, hoping that through our prayers, through our sacrifices, kung ano man ang naging pagkukulang ng ating mga yumao, ay pupunuin ng ating Panginoon ng Kanyang pagmamahal. Yun ang ating paniniwala. Yun ating paniniwala. Pupunuin ang Panginoon ang magpupuno ng pagkukulang ng ating minamahal, sapagkat hindi natin kinakalimutan ang mabubuting gawa nila, the good things that they have done to us, to everyone, no? Ay nananatiling sariwa sa puso natin because of our love for them. And because of that love for them, God will surely, no, be touched. The heart of God will surely be touched by our love for our mga yumao. For our yumao. And we believe, by virtue of His merciful heart, He will grant full forgiveness sa mga yumao natin. Full forgiveness sa mga yumao natin. Dahil mahal natin sila. Kahit wala na sila, mahal pa rin natin sila. That's why we remember them and we keep on praying for them, because we believe that our God is a merciful God. Our God is a merciful God. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. Kambening kasalpantayanan at kapanaligan, manalangin tamo para karing hanggang mete king Ginu. Ding kakilala tamo, ading dakal ayata balo. At nga tamong manalangin, ginuning biye, pagkaramdaman me, ingke kang balayan. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing sablang meyangon ng biye, karing katang pamilya, bang damdaman doring amanong pisyag ng Jesus king krus, ngeni murin akayabera ka king paraiso. Manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing pengaring magbante, siping dang pagkeran ding maging alurang anak, at para karing mayat danan king balita, aring anak da meyangon nong biye. Manalangin ta king Ginoo.
Ginuning biye, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring mamamate magdili-dili, metong mangkakaluguran ala siping da, at para ka ring mamamate, ay makatalastas nung bakit mabyela, at para king nanula mamamate, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring magpatiwakal, para ka ring maninaya king kamatayan, uling may bating na ing kasalpantayanan da king biye, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring mamamate ay alang panayan pamanyobling miye, para ka ring ing kamatayan ay maigit king alang laman, alang nanumang kabaldugan na bagi, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring darahon da ing karelang biye, bang may kamaigit alugod at ustisya, para ka ring ipanalig da ing karelang sarili king gamat ning Diyos, kambiyaning matibay kasalpantayanan at kapanayan, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginaming Diyos, ding pakamalan ming MEYANGU biye, ipanalig mila ngan keka, uling abibitas sa aming pagmasabalan mula king kamatayan, anti mo nung makanano mong liguran king biye, pagkuluban mong kapainawan at kapayapan, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Amen. Kingdom at me daralami, ay ningkeke sarili, pamoningatan ningemi, pabanalan mo sa duwan ni Malang panina, pangis na kami, walang isipan at takpan, walang kaburian at kapagnasan, walang lugod at pagkaman. Kingdom at me daralami, ay ningkeke sarili, pamoningatan ninggemi, pabanalan mo sa duwan mi. Ipuri ka ng Diyos, meron si Globan, nulagin kay Hang kaya pandigami nga lakayang pangmikek, halakay ba't karingo basta't pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Mipuring Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapuri at kaligay ning kayang lagyu, king katangi kasaplala at ning mabilog ng banal na kapulungan. Ay pamigmiglalang, king kang ganaka, tanggapan mo sa narating ayin, para ka rin kapatid ming MEYANGU na biye, at para ka rin sablang painawang kayabi ng Kristo. Iti sanang ganap ang sakripisyo, ikabos na kami king upaya ng kamatayan, at pagkaluban na kaming biye alanganga. Iti adon may king kapamilatan ng Kristong Ginome.
Amen. Yung ginawa na tili, kayo. At keka antimori, Itas yun laring puso yo. makatasnoking Ginoo, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iting karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati numan ka rin o ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Kaya ingyato miligtas siya. Ing tao may bayit siyang pasibayo. Ading mete may bangon lang pasibayo king biye. Kapamilatan ng Kristo ring anghel banwa. Iyang pangda ing panalangin dang pamanyamba kabang magsyala kapilanman king kangarapan. Layon makapakyabe kay sana king siwalara king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mipuyaing banwa, mipuyaing yato, kingkekang ligaya. Hosanna, Hosanna, kikakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, kikakatas-katasan. Maling daratang, ting lagyuning Ginoon man niya. Maling daratang, ting lagyuning Ginoon man niya. Hosanna, Hosanna, kikakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, kikakatas-katasan. Ikapining banaloig pa kan si Bani Sablang kabanalan ulin itay panigapume. Itugtog may espiritu monti moing titi pangambun kaniting ayin mi. Ban pabanalaan nalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ning Ginoong Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob niya na awan ng biyanaking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape. Pero pasalamatan ka, pirason at binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anak kananye. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ame bubu para kay kayo at para kari sablang tao, para king kapatawaran daring kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo metea, I Cristo me vieja, I Cristo mavieja, Inyangin ang gaganakan mi, o mapamakadulong higpa, ang kamatan at pangasubli ng may biye. Darawon may yake kay ting tinapi ng biye at ang kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulok ang katawan at dahil ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo ang makalaganap, kaya mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentina kay kaming Arzobispo, ding sablang obispo paria diakono, at isablang susuyo kay banala kapulungan mo.
Ganaka mula naman ti kapatadming minunanang pepainawag himpi kong kapanayon ni pangasabling mebye. Idala mo la di sablang meyangu na beking pakalulu mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapa makamit king bilang angga. Ban kambiyanin wana Virgen Maria Indoning Diyos, kambiyanang San Jose ng esposo na, kambiyanin wana Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambiyaning sablang banal, may biyebya kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panawon. Apo riyan, natapalikayan takasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ibang mayupayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod, king pa, karing amanong tiro, na kaya katamo ning Gino. Yung pamiti ka banwa, bisang baning lagyo mo, datang kay kami, ang pamagari mo, may pamintuan ning loob mo, kaya tisulip, anti banwa. Ang kakanan mi, king aldoldo, ibiyam kay kami, king aldongeni. Ang panipatawad mo kay kami, ding salami kay ka. Anting pamamatawad mi karing may kasala kay kami. Kami kay paisawal king tukso, nunay kabus mo kami king marok. Amen. Kabus mo kami king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamadali paning kasalanan. At may kabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, nating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O ginabang Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babya ko kay kayo. E mo sana babalik na kay kaming kasalanan, noon ay pansinan mo kasalpantayanan ni banala kapulungan mo, at pamayapan at bisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kay kayo. At keka ang timorin. Ipang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, ibiyem kay kami kapayapan. Yay Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yatun, wala ring mayawos king apunan ng kordero. Ginay ko rapat dapat pabalaos keko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual na pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kalukuran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, kumika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbed ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. O kakong Diyos, tunera kang panintunan, mabilog kong pangatao, mauyake ka, kaladwa ko pag nasanda ka, mengaring malanging gabon kakauke ka, ing
Manalangin tamo. Kay paming malugod, iting keking sakripisyo, magdala sanang kapayapan at kapatawaran para karing kapatad ming MEYANGU na biye. Midala sana ing bayong biye at ing gapda, king binyag, king kaganapan, ing alanganggang ligaya. Itiyadwan may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin para karing MEYANGU biye. Manalangin tamo, o Diyos, sa ipami, ilugod mo miraras, karing mabiye at karing mete. Pasalamatan da ka, king maragul mong pakalulo at lugod. Sinaseming pamilyami kaniting lugod mo. At yung lugod mong alang kamatayan, yaing tayid may karing kapatad ming MEYANGU biye. Pasalamatan da ka, king aldawaiti, para karing sablang MEYANGU biye ming pengari, kapatad, kamag-anak. Ting sablang din apat mayap ke kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Litanya para karing MEYANGU biye. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pagkaramdaman mo kami. Kristo pakirandaman mo kami. Joseph pangatsubanwa, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwa daring ke kaming MEYANGU na biye. Diyos na kami ang abos king yato. Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwa ring ke king MEYANGU na biye. Diyos Espiritu Santo, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwa ring ke king MEYANGU na biye. Santa Trinidad, metong a Diyos. Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwa ring ke king MEYANGU na biye. Santa Maria, Ipanalangin mo la. Santang Induning Diyos. Ipanalangin mo la. Santang Birhen, ting sablang Birhen. Ipanalangin mo la. San Miguel, Ipanalangin mo la. San Gabriel, Ipanalangin mo la. San Rafael, Ipanalangin mo la. ikong sablang anghel at arkanghel. Ipanalangin nyo la. San Juan Bautista, Ipanalangin mo la. San Jose, Ipanalangin mo la. ikong sablang banal at patriarka at profeta. Ipanalangin nyo la. San Pedro, Ipanalangin mo San la. Pablo, Ipanalangin mo la. San Juan, Ipanalangin mo ikong la. sablang banal ay apostol. Ipanalangin nyo la. San Esteban, Ipanalangin San mo la. Ignacio, Ipanalangin mo San la. Lorenzo, Ipanalangin mo San la. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo la. Santa Lucia, Ipanalangin mo Santa la. Barbara, Ipanalangin mo la. Santa Catalina, Ipanalangin mo la. ikong sablang banal at martir. Ipanalangin nyo la. San Fernando, Ipanalangin mo la. Santa Teresita, Ipanalangin mo la. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo la. San Agustin, Ipanalangin mo la. Santa Monica, Ipanalangin mo la. San Nicolas, Ipanalangin mo la. Santa Tomas, Ipanalangin mo la. San Matias, Ipanalangin mo la. Santo Domingo, Ipanalangin mo la. San Juan de Sahagún, Ipanalangin mo la. San Pedro Padre Pio, Ipanalangin mo la. ikong sablang santo at santaning Diyos, Ipanalangin nyo la. king sablang marok, Ikabos mo la o Ginoo. king bayat ning kekang ustisya, Ikabos mo la o king Ginoo. upaya ning diablo, Ikabos mo la o Ginoo. king gutgut a konsyensya, Ikabos mo la o Ginoo. king lungkot ay alang kasing para, Ikabos mo la o Ginoo. king aping e matadda, Ikabos mo la o Ginoo. king dimlang e mayampat, Ikabos mo la o Ginoo. king dalum ang makapangilabot, Ikabos mo la o Ginoo. king makapangablad at tangis at Ikaw. mulangol, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king kayumuyumuan mong lagyo, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king banala pangabait mo, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayuno, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king pamaylasa mo't pangapako king krus, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king kamatayan mo't pangakutkot, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king pamaytas mo't pamagbalik king igpa, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king banal espiritong pikalob mo ke kami, Pakaluluan mo la o Ginoo. alang-alang king pamagbalik mong bipnong ligaya king kawakasan ning panawon. Pakaluluan mo la o Ginoo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Dinan mong alanganggang kapainawan. Di na mga langanggang kapay na wano Ginoo, Aslagano saning sulumong alanang. manatili lasan aking katahimikan. Amen.
Igpamiti ka ba nuwamin sa baning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo. May pamintuan ng loob mo, kaya tisulipan ti banwa. Inka kanan mi, kingaldoldo, ibiyembe kami, kingaldong ngeni. Amponing ipatawad mo kay kami ding salami keko. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Mangay mo kay paisaul kintuksu, nunay kabus mo kami, king sablang marok. Amen. Bapo Maria, bipno aking grasya, ang kinuwatyo ka. Nuan ka kari sa blang babae, nuan niya panamaning bunganing atsan mong Jesus. Santa Mariang Duning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni ang poning oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpangpon king anak, ang king banalay Espiritu. Antimong sa jarang ligaya, iba't ding kamumulan, ngenit kapilan man manggaman, king alananga. Amen. Di na mga langagang kapay na wanogin, no? Aslagaan mo, sana king sulumong Manatili lasan aking kapayapan. Amen. Titak mo pong kapanyawsan. Agkatanda kayo pong manalbeking YouTube, 5 siglo, pota pong 10:30, puning abak, by Among Emil po. May feature niya po yung kakatamong pisamban. No? Kanya pong programa ng 5 siglo, ating preparasyon kay 500 years, ng kakatamong pangakonberte, ating metong katoliko. Yung ginamanatili kaya kayo? At keka Timor, Bendisyon na kayo ni may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, isunduta lang panalangin din kakatang mayang ubye, uling tututa lang kaluguran. Salamat King Diyos.